sebam enyo de ni bia sekutu sebam yen mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no de pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afeto me kade share yen. Ewo Facebook, adafense YouTube. Na yemfa kasebo no enchiremu ensamum. Yesha kasebo na se emfemfiri Ghana mampani John Dramani Mahama. Ede awrahwemu nsam ede ato Christian cancer. A omo Ghana enimu say Wanam call Makoma and Fanto Muyam every same Family Values Bill. And your back is oba, any oba eda, any belema eda, and home ram. O my Ghana, my shabby for yes, a margin combesi, now Buana Comagiatum. No, my bayam, and I said by you be our your bereman and yonko bermata, no ban and yonko ba edam. You bet me, Mamlano, and an edino. Get a man penny to him say, why I crowd so man penny. So my sabbath for jitum. Dama madi ada command send your mampeni ye wientegia. Obaje diatum. Sebe be buana Ghana. Oba no obata ne bema ne bemeta no. Eto betimi etwam. Gada mampeni ede. Aresemu sem we de tutwa. Ewo oman Ghana ye Jubilee House o mampeni akache. Ewo mra Christian Council mpanifo ekwakwasra no ewo natena ye. Na Ghana mampeni chechire mu no ene wo chire mi sem. Ghana fo beka ya. Emini bi atwam ene de betu oman ni mu sem. Masebe for kwa setena ekoye mrei se ne nkaja abanada wotwa mu Ghana mampani na nade danko akufuado konji mre mfantum na meye mra sebe beboa na bo Ghana man eho ban na Ghana mampani kirem se emra ne de masebe dwafo tintim ye egetumu nanso ankwanko piem ewo Ghana mampani dada na nade danko akufuado akacheda ene ebi se Ghana mampani yi na ebane se na anko piem wo kirem se buomi na munya aboche na mu kirem ne se emra masebe dwafo eye mra ne wie ye pe ena Richard the last guy ene nipa bi edi kopie mu o man Ghana court say wan mom penefise sabe wa de opa wa de gusisi na wo yoba na person no oba da be ma person nyonko be ma da ye hawo ne sen eya wo pa na enti o man pene ne sentem la nimpo enkwan kopie mu e wo Ghana man peni dada na nado dankwa ekufu adu animu da na Ghana man peni chirim se de wa ya card so man peni amla no aspy atwam se de masebadwofo betuma kwa tetena omo maden abobo hona mogitum pen mane be ye mra oni haw obeje atum na bo sebe ya Ghana fo nso ya ho ba monsem sabe oba ne to kama ka be ma to den na be ma no be ma na dade aden oye Kristo ni mapa onyi ntum odne sebe hye mra ne se ken mamla no ebedi dwuma e wo man Ghana. The bill was never submitted to the president for assent, so it was not submitted and the president did not assent. And by the Constitution, any bill that is not assented to by the President before the expiration of the life of Parliament expires. And so it means that the bill has to be relayed in the House. The Speaker has given notice that he will allow it to be relayed. But if you want the position of my government, marriage is between man and woman. A person's gender is determined at birth, and then also that the family is the foundation of our nation. That is our position. And so there are no questions or equivocations about what we believe. I believe that we are completely aligned with the Christian Council in terms of your belief. And so we agree with the Speaker to relay the bill and let Parliament, debate it. And if there are any amendments or whatever that have to be done. If the Parliament of the people of Ghana endorse the bill and vote on it and pass it and it comes to me as president, I will sign it. Any AOTA a Ghana mampani John Dramani Mahama. Yentwa Kasiabone so na managing director at the Ghana Water Company Limited, Adam Mutawakilu.
abekasa echemu say ade ehunhia somden hyehye papa ebegu akwam se ne ebe ya eyetakwa ene ne important mu ombetimi enya nsuo esanse ya ade abonsa water treatment plant no efa ohamu ye pa sese no matum esanse galamse dwumadi ekoso no eno nam sunti anomatimi atum na okasa ewa abro konsrahwe ewo bonsa ye treatment plant no watakwa ana Mr. Mutawakilu editudwa no echemu se nienti a omoba nsrahwe no no mopeso munhu sane niema esifa eko esanse nsuo no saya na esaya hu behia pa se ombetimi ayehu bibi no chema ya na watwemiense etwemu no eya ade a na omohwe se nko ombetimi atriti nsuo ni ye pa sese no enya ade a etimi eko esanse plant na kasakra no enye adwuma eno nam so amatakwa ne important mu entimi nya nsuo Enfri Ghana Water Company Limited honom no chema se betimi aboa de a na wosomobomodia hese omokọ eye new treatment plant no omo construct ewo sekendi eye daboase se ne be ya no so betimi aboa no mo wie nso betimi akoye nhwehwemu ewo eye galamsey eye amina omatutututu no se ne be ya betimi ahese omuso no betimi anya nsuo e de afri ho. Did indicate government is working hard to ensuring that this thing do not happen. And as you can see, if not the blockage, and you realize that I made mention of how to desilt. Assuming that there was no silt here, this plant would have been able to operate with this level of turbidity. It wouldn't have shut down. The shutdown is as a result of the siltation. So that tells you that the activities that has happened over the years has actually loosened the soil surface. And now when it rains, it carries the loose soil to the intake because the intake is lower. And from here, we'll be visiting the mining pit lake to see if it is possible we can tap it from one of the mining pits lake to this. And maybe when I say mining pit lake, people might think that it's contaminated. This is not the treatment part of it. This is just the extraction. As the mining company extract and it goes deep, they sometimes hit aquifers, which are huge reservoirs of water and quite clean. So tap from there and pump it to the station. We'll have a booster station there. It pumps the raw water to the treatment plant here. And with the effort being put by government, that indicates that the future is bright. Enia uti ye managing director at the Ghana Water Company Limited, Adam Mutawakilu. Nenuachi ana Mr. Richard is son on a Western Regional Manager at the Ghana Water Company Limited. Edi tuja echemu say yade oha na no aye din ye papa say company no entimi ensua eya eka omobone sanse galamsey no abese nsuo ni ye pa echema ohese ne nsuo na ye na yade omdi sika kese de ahyem nta wo so omobomode an no hwe so betimi aye bibi e de afa ho. To Bonsa water treatment plant, it's a conventional treatment plant that supplies water to Bonsa and then Takwa in its environs. The river or the raw water that supplies the plant is a Bonsa river that you can see. We have a lot of challenge with the source of the raw water, and the main thing is siltation of the dam. About 2 months ago, the plant was shut down. The whole mine was not supplying because there was a lot of silt and raw water was not coming into the plant. We took the pain to dredge, remove a huge tons of silt from the river, and then the plant worked for only 3 weeks. And for us to see that the river has been fully occupied by silt again, just under 3 weeks. For now, there's no water going to Takwa. The plant is not treating water at all. We spend close to 4 to 5 million Ghana cedis on this thing. If this is the situation and we are supposed to dredge again, and then next month, December, we are coming to spend the same money again, you can imagine what we are in as a company. The plant itself, if we are to bring power, if we are to bring chemicals, if we are to bring the cost of labor in production and add this dredging onto it, and then we are not in business. Enia uti ye Mr. Richard is son or no Western Regional Manager at the Ghana Water Company Limited. Na maniboy yen same troni Samuel for Ibuatin ana de besumye. Yan to akase bono so na ye nyina mum e wo man Ghana apomoden ensense mum. Na nansan e na betotwa se ne o man Ghana asrafo na hoba moku ebie nkratom de ato no mo se Ghana ne a wo ye bebunu na wo konto
na wo ho ejina wo ho so a wo ahoden no fa godin bra emlante wa pi edo mudin ekogu portal no so a enene mu odesa no manam ema pin su ko mu bi na no wie ye penpenifo se ne momra na mo menye screening ne ye nhwe se eye mo na mo ba ye na momfoni ne ye sa mabodin krata ene mo ho adansidi ne sa na te anam dwumade bi todwa ewo man Ghana mantam ne nyina mu a ebi su todwa nkra prementem ne de no etodwa ewo Ewak Sports Stadium tema na dwumade ne kwaso pe ene ne yedom ne bope so pa nam no scientist stampede esiyem ema maya mako oso na hofefo ensia FM ehwere wonum nkwa ebinom de da yaresabia chese premu pe na ode nye pam nanam saa nsem wenti insurance industry eye openipo da wonum anum eye commissioner ode my insurance Dr. Abiba Zakaria ede omanim ede check esom 100,000 Ghana cedis ede akopie mum ewo 37 military hospitals so no monye na de hia wonum prepare ye mra na eye military screening anasa military recruitment jumade ne toso anasa ekoso Ewak Sports Stadium prepare ye no wonum nye ne mbo na wapom den no entimi enko enkane ye ma me kiremu say in fact omodwene Ghana fu hu ye pa ne sente ombe ye mafo de ombe ye ede aboa se be betumi aboa na nimpa nkwa yetimi aboho ban o kiremu a de say ya de a aha o man Ghana papa pa se be nipa kwakopa adwuma ye na okwahwere ne nkwa na ebia kopra asemwe eden pa ne sente wanum ene wo maka bia mabode asinkunwa hu kwan wo do mefa so mbeboa se be ya asemu ye asie no ebi etimi ensibio Dr. Abiba Echirema mike said the insurance companies no omo de foto bi ba ne be ya National Insurance Disaster Fund ebeboa pa se be ya to ye nchem we na bisi a omo twetwa omo na ase ntwa ban na omo ka se betuma yi foto akwaboa na ye de ahye nipa wode mbepra no yade na insurance companies ahodo ekonomo do so nye pam ebi eye National Insurance Commission ye twenty aka ne se NIC and afinso Ghana Insurance Association eno so ye friend say GIA and the Insurance Brokers Association of Ghana ye kan ye twenty a friend say IBAG and ye wo the Chartered Insurance Institute of Ghana ye twenty a friend say CIIG and afinso Ghana Insurance College and a Ghana National Bureau of ECOWAS Brown Card Insurance Scheme. Omonyina could be. Na Dr. Abiba Kasa the same say. Etu dear amane bofo enim. Na no ne yete asema eto Ghana for. Ena yese yen akoye insurance ne de. Yen yedwuma ne se obinya asema na ya beboa. Nti akoye insurance de. Ese yesu yetimi eboa. Nti yede adwen toto adwen so. Ene yese sesade a de yen sabeka at such short notice no. Yen famra na yen fameboa. Na omuntimi enfamwa omo yare a yeda ho ehwe omo wo 37 military hospital ye. Yeboa ye ho nyame adom yetimi nya 100,000 Ghana cedis near the buyer. By a say echo into future no ye National Disaster Fund. Ye disika kakra ebe tutum nti ye mfa so na ye nya kakra near the atum. Sene insurance industry sene ye be ya da chensa assemwe esi a ye bompa ye se ensimu but se esi a ye betimi aboa ehyew na mu abra ebusuafo ene aman no ehyehye ne ho no we ne wo ho dada ne de betimi ahyew na ye betimi de aboa abra na aman no so ehyehyɛ no ho eni a wuti ye ne den ede Dr. Abiba Zakaria no ena oye commissioner ede ma oman Ghana ye insurance ne nyina penipa ono ene ta no na emra omade check ne ko ye pe ena 37 military hospital openipa ogina mu eje check no eye commodore set Agyei Agyei on a head of surgical department Agyei and ochire mi sem ordinance pa edema oman Ghana insurance companies nya so maya de papa ne skom dia bedi ne bra no papa na mo dia pai na mo de bedi dwuma ahwe so bia ne ho aka no ne ho betumi ato no na ochire mu sunso a mo yibinim kofie nanso won be san ba be hwe mo pon bodim to mo ba sika we bedi dwuma boa e ma de hwe mu prepare ye e wo military recruitment dwuma die mu no o ma pon mu den e de beboa pa ma etumi akonkan e de amoman
The situation is calm now. We've been able to get a head and tail of the entire situation. A number of the patients are well enough and has left the hospital, but some continue to remain on admission. We still have patients in the intensive care. We have patients on the wards and at the emergency, but they are responding to treatment. In fact, they've made remarkable improvements in their conditions, and we expect that eventually they should all be fine. They should be all well and join their families back home. High Command has been very supportive in this medication, investigation, and what have you. The Military High Command has been very supportive and made resources available for this up to this point. But once some still remain on admission, it means more resources are needed. So this intervention, this support, financial support by the National Insurance Commission is a great welcome. It's a great news to us. Roughly about half of those that came initially have gone home. About half are home. But home doesn't mean go and don't come again. They have appointment times to come back for evaluation, but they are safe to be home, about half of them. And near what ye Ubogramu, 37 military hospital, no, and or your head at the Mount surgical department, no, the day at the Commodore said Agyei Agyei and our tea, Nini. Yentua Kasiabone so na jasehin e de denya seman a traditional area e nana ewi asamo otosumienu e kasa e chiemu se omomodia no monhwe se ombetimi ama mabunu ni nsutumi se ne ebe ya eye nnwuma ahodo e wo Ghana no musu benya akwanya ne bi etimi ayebi na okasa ye e wodwumadi a omudi ye e wo mantem honum anana na ewi asamo otosumienu e de tu mabunu nanim se e yade wo so omutimi bomodia no mohwe sanse mabunu no enya akwanya ye adwuma e yade a daachi bi nkoso nso no ebetimi abomso na de tuja echem se mabunu no enya adwuma anya na chese e de ohia ana abomso no ne omo ne nambasabasa na omo ye ne ensem fata nti omo modia no mo hwe so betimi amamamnu nso akwanya na mo nso no etimi enya adwuma ye e wo man mu nti osre na nanom ahemfo sanso na ban panifo eye private sector ni na so omomwa sa ne ebe yo mbepa adwuma ahodo ede amamabnu no mo so no etimi enya bia ye sanso ndo agidi pasa so mutimi bu amabnu na daachi bi no yade mpuntuo ebeba o man Ghana mu ene no obeye bibia wodi kan adwene ho ato ho awi nya fi na obedwene ho so na se de mekaye from ha embeba ene emrantie ena mpese we empower ema ubia otimi edi yi so na metimi ka omo nyina so bom na sebe unko a ukita obebre so we so ha na we so ha ebitime ko no dey develop on amana ye ema ba ne emrantie no omo eda makoma especially obi obeko school here we fa wo Enwachi anana nawia samu otosumienu esansu hye mabnu ne kran so mommodia no mo fa hohyeso endi dwuma no munye adwumade no mo nkoso no mo nsua de se ne be ya daache no omo nso ne betimi aboa wo enawia yi eye anigye esaye ya yoroho ne enti ye kase ye anigye ne se yewura mahama oba ye obi enum dwumadi a wo ye de woduma Ghana man ama obi ani agye na mom yewura wisdom osebo ama aka okunkom the MCO of Achumago bi eja ekwa ode ye fa so ye ni enye ho na ye ntra ho entwe ma enye west antene ya sori say ye sori ye ti ye kasa ne say me am dira ye from Ekonto David am ye branch chairman e was about RCB ye mre eko so ti me kan maburu na che so mo na da chi no no wo e di say samre France na ya mo ehu adepa anso mo so let's say ya mo afi ko le bi ya mekani say seven everybody asem so ensa no asem so enya de a udisi wani so rant be mo ebetima bo hwe be pani bubu pani a adepa bia woni mo a ode be ma ofa so nti mestre say niema ekoso tramo ni enuboni asema ekoso bia no esi bi e blue e bi e green e bi e red they say did you know proud the dos
mesɛ sɛ mɛbu no ɔmo ntwe ho firi na adwuma deɛ ketewa bi koraa na nsa bi so mu ayɛ ɛkɔ n'anim na kɛseɛ nso yɛ dɛn ɛso ɛɛba mɛmfa ntoa ho sɛ adwuma ni hɔ na ɛne nam basabasa daabi adwuma deɛ ebi wɔ hɔ wosɔre koraa na wopra sɛbi ɔwɔfa anaasɛ ofi aboboa no koraa sɛ yɛ adwuma ɛnam so bɛma aberewa anaasɛ akɔkɔ wɔ fie no ɔhu sɛ wowɔ suban Eni a uti ye eye nana ewi Asamoah otosu mienu ona ye jasihin edema denyasiman eye traditional area na manibo ye nsem troni Samuel for Ibuatin ana de besumye yanto akasyebo no so ne yenyina mu awasante mantanim na Konto David eye National Democratic Congress NDC amanyokwe wanon branch chairman edema sepase RCB eno no wa atwema ngwabiaja south mensinimo ewa sante mantemu echirima ehu behia paasa amambo na ekoso magana mu no nukredie mapa ebetima ya dwuma na mensin no puntu atumi akọ efrise wonom atenase ahwehwemu ahunu sem wonom aban anamsine ogina mu de mande hia wonom ewo atwema ngwabiaja south mensinimo eje oniminyamfo wisdom osei boama papai wamu chirim se no krempo anyade wo ka bi na mpotudwuma abo mopa sa Johnso abo akoko na Mr. Konto David chirem sem openipo no na ya aban enamsini edema de hia wonom ewo atwoma ngwabiaja south mensini mo awa santimentemu ekopiemu ewo public account committee anim emra na papai wonu tototo na no efa mpotudwuma obaye wahye na wo chirem a wasi police station ewa sapase enwa chinso bus terminal waye bi ewa nkawe ana afin so 6 unit bungalow waye ewa to entoaso eti wabọ mode abadwumaden pam ewa ho no mo pam na no ena NDC wonom branch chairman edema sapase David Konto achirem se wonom mensin krachi wasampa papai ontwatew tese okopiemu ewa public account committee animo no enso okan ne nyina no eye framasem nukura ba kompo nim police station wonsi ye wo mo bra bia bangala wo kase wasi wonsi ye ne nyina nukura bia nim afin so ade ba kompo ya ne se wo ba ye sikadie basa ene ahye ne watoto a tese waka kire mpanifo se wo di baba ye adwuma abo ma mensi ne tumpo nanso ba ye nukura nim ode ahye ne kogu galamsey site ena ne man tedu tu galamsey de manunti Ghana man penin wa mu kire mu a ode esedu nkatia din edidi wo hopa nti o mampani frɛ no na kwahye nante sabedu baabi no 2028 NDC amanyoko no ebo ntoa ewa atwoma ngobiaja south a omunya asɛm nkɛmse papai entropa edwa ne sehire ewo mpotem ho ena wie eye anigye esaye ya yoroho ne enti ye kase ye anigye ne se yewura mahama oba ye obi anum dwumadi a woyɛ de wotima Ghana man ama obi ani agye na mmom Yewura wisdom osebo ama aka Okunkom the MCO of Atumago Biaja ekwa ode ye fa so ye ni enye ho na ye ntra ho entwe ma enye west ansana ya sori say ye sori ye ti ye kasa ne say me am dira ye from Konto David am ye branch chairman e was abase RCB na tama ye campaign me ne nam ekoba ba bia na me free MPP mu ne baaye na mo me baaye so me ye adwuma de ma no kra testify say me ye adwuma eboa no na ye ti a ya frɛ mu ne awia yi say ye pese ye mo boa ye ni kamafo ye ti ye ni kamafo ne say ya ka ye ka na ayagufo na ye nkwatasa na ye didi atam ye so bio na ye pese mo boa ye na ba bia wo say duru bia ye wura anim na ne wo so oye boa ye no oye boa ye one oko public accounts committee andim eko ka say project a oye no atwuma wa biaja hanom one o say on a see sapase police station enie pictures are when evidence die o say on a see here meanwhile enga no kre MPP the past government and the it is our project no ABM o say on a see Enquires bus terminal I work Enquires on a see here no say nie enga no kre yensi hwe yenye wo hwa ensuo kra ye de ensuo kra je ho afa na ABM o say we say unit bungalow ewo twanse which is not true 2010 apart from 2010 obi ansi obiom it ya no so ya evidence die na nyeti a yesusu say your own ya na MY na say ya nsore ni anka ho atam na ya hwet kwa be fa so a ebedru campaign time no ye grassroots in the branch executive ye na be call round akwa campaign it ya kwa no mu bisa ye ho asam a ye ntimi hia no
ɛne yɛ muntumi nya no ampa efisɛ maso bɛyɛ hye paa ɛne a woti ye ɛyɛ NDC branch chairman ɛde master pass RCP ɛwɔ atwema ngwabiagya south mensin mu asante mantem ne den ɛde Konto David nanu achi ɛna Mr. Muhammad Idrisu electoral deputy communications officer Edema Antwema Ngwabiagya South ND Samanyoko ne chirim say in fact opani ani den ede Mr. Wisdom osebo amen mensin krachi wasampa obaye abanda de twam edwene adehye hunti okokofa drip mfidie baaye so mfamwa na mensin no mfanyi ya kwansie mpotamum nanso oniminyamfa Wisdom osebo amabaye watam drip machines no ede akogu nwuram etu galamse left and right enti de yakọ so no airtime aban frɛ no ɛbɛyɛ mpanko onyina di ne de oyɛ ehu Ebra MPP aban yes or the Ghana Sika Wakofa drip machines aban ye end this opposition and time ne enti ase yes our mine no oboneka but ye betena ase hu say drip machine no onfa so ma ye because ye nkuro nkituo mu akwan ene nneema bi ye say drip machine ne ekofa machines be and drip machines ne ye but ye MC the drip machines na kokogu adankwa ame omudi ye galamse one drip machines ne wo drip machines ne na assembly ho and na me ne mo kasa se wi am ko assembly na mo ko take na mo drip machines ne say na wo assembly ho no ni na wo de ye galamse MC DLFM 106.9 Yesre no NDC party ni yes e be ko opposition but emane nam ni MC ni na appointees ni so na wo ye nhwe han se o nko so antena so dia then NDC party ni no wo se no wa se nti yesre NDC party no ene wo se na kwakura mo no ana Muhammad Idrisu echiremu say ade abakwa wadwene ho etete ne pa ne say wo hwa na montu a aban ana musini edema de hia wonom ewo atwoma Ngwabiagya South bese ne mo ewa sentiment Mr. Wisdom osebo ama eyenam galamse ya wonu mutue no wonu masai akuafo no baye emeze se mi kese akuafo no nya babi ni di ahokyere pa eku abokoto eto anwapadada so na ka de hia wonom ewo atwema Ngwabiagya South mense ne mo ewa sentiment ni senti sunsanso boni aba omunso nyina sai ene akuafo aso ayehye pa ni senti Ghana mampeni obeni oma no homode so obafre no na watu no fo anase be yempo a omane fa ndi bene to se mensini krache fi se de oye no etuatua so e wonpotem honom se wonam no fa ensuo aye revolving eni da ho clear utwam na obedu ye de aye south a ensuo na ni asai ensuo no untimi fa nya wo ho hwe yewura Wisdom was ebo ama e na agyae ama galamse efo si nsuo no so omo se nsuo no ebi wo nsuo na no omo horo omo to egogum waje omo sika yetimi ko for machine ba no waje machine over 1 billion 1.5 billion no waje no wasa akọ so akọ se ye nsuo no e na ye forest e won kontene enne akuafo omo ho no ntimi nkọ afuom because of say wode ama obi o kire se omo je krata 2023 MPP aban na de krata na ma sa nipa no but yewura John Dramani Mahama so ba aban mu no I say the forest area bia no declared as security zone. Ye nyina ye nimusem e pass through parliament. E ba na ye busa yewura MC said dey no no ko sua ya ohu say e se sa nipa na waje krata 2023 no o ko so aye adwuma. O de yewura ase edu nkatia din ene de nam ene o say party no ene ye wote ase din nkatia din ene ese party ene ya wuti ye eya Mr. Muhammad Idrisu ono ene ye electoral deputy communications officer Edema ND Samanyoko no ewa atwema Ngwabiagya South mensin mo mekire se passe ehonom eno wom na amane boyi yamane boni Barbara Kranten ene di free sentiment mo ebeso me yen nyina weso na kasebo ne yemmowura mu na de ensem ha pa di mankansa dumo na wonim se ne ene wiase nyina eya da ponda ye yesi honom ede epo menema baso fi se ne eye melema eta International Men's Day 2025 eto dwane enti wiase nyina wonum ehyefa de aka mema ye mondin bo ayepo ede asom wiase nyina na wonim se de nam so emesa da we ba ne nyina ne se ye woda kese pa ye de mama ene eduru honum a ene wiase mu nyina ye se ma woda ne ye kanfo ma etoto ne ma checheche ma wiase afa na nyina Ghana nso eduru honum anyegya ye ho ene Sikapa sei obeji achede agye na wo fa meti ahyedin ka premi nya bi entemu kirem se mema no so badwuma denti eye mfempem edonkron na ediokronkron 1999 ena Dr. Jerome eye tilaxan eba omaden kofa emma da kese ba yese nyankopon ya atoma obubu obusum mu afibia yenka mema na mema yi yama wonum abasom te ene mema da na duru honom
na fi we dwuma de ne attempted to that one same celebrating men and boys into ye kai melema ene memua we are singing na wonu say emema pi efa ho kirem obia nka obia ne ba bisa se mema wonu masede eye den ebia wu nso emma ne ma modembo ene wo contribution so ekwasen wo wiase ena afi nso emma ne ma pomuden ene wo mpuntu ekwasen wo manyimu ena discrimination against men enyiyimu aditia mmarema memma ni kama for wo manyim mmarema bi su wo manyimu de biada yakasa na yakasama emanko a na yakasama wo no ma eyade a emwa bako ena masem we nti yenkwa sua de kakra na yenkɔ na nabafo asɔre ona ye twafo hene ewo atebubu amanten ne na nankodi nkomo ene ya wiase nyina mema dai de na yesua every mema dwumade a yedi ewo maganam nana ma how you so bro na pom ti sei so na namadom ho ye pa ya da se nana wudi ni sa na te na ba fa asɔre amanten twafo amanten twafo hene better atebubu amanten twafo hene eno ano no nana ya da se nana enna na wiase afa na nyina ye hyafa kase e de abo emelema dwumade a yedi eta ya chidom abo ya basom na ye bisasa nana efiti mena mode abrabo mode nchine botododo na ye wo mane masede na wo ba my Ghana mu a ye mfa my Ghana mu nya hweso emama pa ya sede pa sa marema ewa brabom ene afiefie mu no man mu nya na mema pa nana ya sede ne sei asemrama ne ye di wiase nyina mema dai yo me di shey na wase me fa fa konya iso ma chi wati afo nyina attitude enkoma mema yo Ghana asasi so na yo bisai no mema ya sadie pasala wo manya sa pacha no ano no ai mema die na me kama se bi se ya kase mema ne di onye mfia duonum di onye mfia duosia na mema bemma ne die woni oba aware no mawo na sede wo fi asede bi ni sen bemma asede kese pa ya ko mabo aso ne e shi bi botum na kom de ni gere na ma e ade a ekoso nti ne dey me gina so matu e nyina afo se ka bemma ne die wawo ne meko school fees no e na sede efie aduanidie na sede nempo light ebedem eni ensu obenom no nyina be ma e wasede oba no ye oseso boafo a oba bebo obi a no obo oni bia enye nhye ti se obi ase be ma ya sede ne sen ya de nim bi no nana yansa misa emama eboa pa o ma chechire ne nkronkro nyina empuntum enti ye bisa we say ede na mama yaye ede aboa o man Ghana ene yen mensini potempotem ahodo a ede na ne atiefo beche efa mama de mbo aye boa e wo man chichirim ene e kase pa so kuma yeso pa isi o man chichirim isi na se men kai kwa bia be uda fanese be mfiedu na amaye da ro madodo na school ni na yintino dodo na adibie no ba ma mo kom ngura mu nyasa nka be ma ye tempenten kwa pa be America kai no so awari yi o ma be ko school o be didi o me den o ba ri aduma kura wa ko sha ni o ya e fie ko be tem ko wusia ma wonu ba gina da ate no be wa nkwa na abaye ko e ma ti so kura me ni fie tiri me ma ori fie tiri se ka fie tiri dia na se me ma fie tiri dia die na be ko so a enku wie be ba na se bibia e be ye bia e mema bibia be ma na me ya misaw edum pempen so a mmare ma pom den ene o mpuntu nso man e kame akoye de sei edu bebia mema pina ya pom den ene ye mpuntu asense da hia ye o me ha ka se ba ko lo aboso no
na maso na nyame nhyiram memra ya pomuden ifin kam ya say enne mirimu ewe kura no of anodin ene po yemma bunu no oba mikro ba mantia tibu mantia obi ana aroho yo obi atimi anom sasa mo nsan ekuno onya anom de se ko wie kwani maburu no esi bidi ta ayi no red no red no nubone no ado die ta o mampani ne na powerful anya ye moa o ti anya yo anya ye moa dia se ya na be dia mfiedu ye nya baburu bia man be shepa ni dia nan na yema ba bia ko no anodin na ma kwa pani fo ba ya adoma me pa konya iso ko ya adoma ya kisa ni pa bia oni enwasi ya shamra to enfie ni ensa onko mra anya sa pa na de ko die ebe hadwen ni dachi nana yembisawo Andrada na beto odwa say o krachi bi e wo fankon kra bo mu akwa wuro na yere ho e de mamienu aboro ne saa ma obai me kase mpo ye hu na kira kwa bi wo sesei wote se mele ma yedi yeda na ye nuano mema ne bi atu anamon sei e boro ma saa na nana asembe na oka fa ho e wo mele ne e mele ma yedi yedai yo am da se anna de okan mi hwebi oti bi share the can share of TikTok and you may know second year bona me san hu so bu sei enye kan yo ebe ka se me ma mro no dimbi ade ya o be ma ibi ntino o be ma adwen so be ma de kanti sa enka oba pa wonu no aware mpa so no omo awode omo ma yeah wo hwe asatena wo no anya de a statement na e bae no clarify so go ma na se woni ma but wo be mo mfie duro di a ebi e ma betumi apiem na be ma wo no ba tipa na oni no ba mi na aware chi de na nne wan kai o maame a wo me mpo sa wo ba wan kai o baba ayo bi na watimi abo yire da jase ama mansan nyina hwe no ho se kitaba gina no so hwe no dabi nesa na wagu manimu ase won wagu manimu ase na se na nanom ebetimi aka se adajale ko na odne ba bonten kura no odne jaja ba bonten no ama amansan ahwe aka ho no ezu kwa no me kese de ma no eni asema ba adome no ade a oye no entem ho no se oso ofan ko de si ya sa entem ho no empo babia beku bia be no miedi wachi a obeka se me ware mi hu ano eya kaka de a odi ma mi fa mu ana ho asotwe na se mena ma omobo ma na so mo hwe ni yie pa no mu jai yempa ni fo be adoma mra no sa mra na ho ni se obo yira sama na ho eni ho ko ma da worba o mu hye bi mu kra na de ko si dia no odin okay nana ogwo buhye ko anima so ansa na ebeja mo wakọ no penifo se sabia bo ni jaja kwa ye nya ne kwa enne ye mele nyina da se de ya ka no afutuo ben ne twato a wo de magana mele nyina enne ye da be ponden ena afinse ne anom ma no ayo mo celebrate ye hu no hwe eno so de na be ka kire ma ya o ma wade a ye di meme do mo nka ye pedase papa ko nya iso na matu meni nyina meme nyina afo pe enkanka yemi kaka ya no ya ka bibia o yibe mafi manye yie enti obi ani se me mai de fietri ta o yibe ma wasadie ene se oye na ne kwapra mu no ta ye hu o TV so ana be makatachi abbo de yire daja na wo boro no mesre we ni die na meka se
Boy Patakubi, no, they got Grano, no, Ben Cardino, a good member you are saying. And she holding. Okay. That visa bass, any panel, you need say, and you members to buy no. And one no. Nana, yet that's a pass our Jemre. Now we need dear Cassiabo to train Comaway. All right. All right. Yamishra P. And near would ye. Aya nana bafo asare. Twa for hene ego atebubu amanten e na wote se ne. Yane di nkomo e dia fa. Wi ase nyina da ponda ye de kai mema modembo. E na yane twetwe ho nkomo a. Ode afutuo ni nchekere e de amayen awia sika e na ye birthday. And then happy birthday to Mbema Nina. Watch bema bia de ne. Dabi. So wahu wanim de aya de si wo. So said wanim aya de to no hwemanim. Anka ya moda ma no tin ya Mother's Day ni ade ba ye gba kwan ma mo ye mama kwan ma sika mpa na mo dia o papa kwasi ampeni no okokora wankra na mo age na mo dia ma mofra no na mo di mel matem ene ye da kasa papa gu yeso na yenko yeta ma Yakopon shamo na onya mo kase omo mo ni swadi hu ni na mbrem bra mo bre ni na omo afaso embra so na na se mel ma no mo wa batire no enya batire ni belma de na sabe na adwen ya adwuma mo na yere ya kwa homa mo bo mode na mo wo mba mo hwe wo mo no na se we nsem hunu unim so ntumi hwe ban wo ana meboa eno ano mo so ya mo kan discrimination ne do so mani bi boya pa mo boya papa isa mo nye mo no na wei ya bomwa na mo achi yen mo boya dia e kire din minya mampani dia meye mra mo pa me sumpere mo akodem na aboa na bibia konkan right na sika wei dia ba wo Facebook so se din de kabute ayita ohwe live edi free topoli no se dia news you do anyakopon hye na adwumade ayebo na kofi parliament edi binam no dia ba na wo se galamse yi de ebeja wa Ghana ha obisa o ebeja wa Ghana ha de ohwe live edi free akuna bobi kuma apam sanso na nana akuam wabo attend bia ba in fact eblekuma central ya mishra o say what the aba sanso na extra o de aba na DLFM you will kill me with your news power you be kumpa news no de you better tata sa na Pedro ra Madina de aba na say ohwe live edi free in the police kuma say tano so Casben Junction and we free na ode abaya da se panya mishra opi se utumi dwane live awie na bra kranten de aba no so hwe live edi free kumase apatrapa. Happy International Men's Day to all men. This doesn't call for any gift or suhum sawom bia agurade yankopon me wafasi aden wanom ta awie ya na and call for gift any suhum sawom obo akra hwe e kire din. Na junior purpose de aba na say good afternoon DLFM news small fire me dance me wa fa say wo dwan me life awiai na yeso ya braso na yakwei awoda wei ekọ de ama adehie ne monitor na kofie nkokra na ye bre na ye be wei ya woda ekọ de ama Natalia Owusia JB ekọ school ego the Joint Educational Conference ego etimetim new site. Enti wo papa ne den ete Mr. Yawjebi o kire me na your birthday enti mo fa se Natalia Owusia Jebi ya menhira na awuda we no onye ne sonko ate ne mu fa nche no manim dia sonko a ehuma Owusia no obetuna be ye panimpa e wo manganem so happy birthday go to you Natalia Owusia Jebi a wo ko school with the Joint Educational Conference etimetim new site ho na wo papa ne den ete Yawjebi na o se yemfa awuda we yemfa emmaum ne kwa akra mu no ekọ ediama I funny say me wa fase a ne den ede eye odenkan odenkan ewo wasa abesenwa German eho na wogwo na ne your birthday so senior happy birthday go as to you odenkan a wogwo wasa abesenwa German eho na wogwo wa dan for ne den akwasi latest ene o se ne your birthday so yakopon hira o tena ne mu fa nkyira o no mpagya o enfra dum kwado yakopon hira o nte ase kra omo otamfo nyina ni frae na birthday we no onye ne son kokra kase bɔ ne de asi emusemufoɔ no ɛyɛ Maze Mabel antwene sɛ mu ɛde ɛma yɛn champion tailor de ekopie mu ne papa wu de mekase na so ayɛ hyepa na so wakyɛ ne de onye di ɛde ekopie mu Facebook and afis YouTube akase bɔ no wonya bi ɛhwɛ yɛm DJ Ozigibi echinchim efrede froma edesum ya hwai akenkanfo me na yesin kunya besom ye no ɛyɛ me wofa
ɔse adeɛ yɛ de one Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ya kwei hwan na eba Nana Josi Uki ɔne hwan Kwame Afum ana afei Sexy Jenna ɛna yɛ da bɛn ɛnɛ yɛ ukwada dwumadi ne yɛfrɛ ne sɛn Teresa moment mani agye pam na Kwame Afum ɔmrane kakra o yɛfrɛ ne sɛn Aguna PSA nana ɔdɛfo bu amponsem ba na me wo fa se sexy dwumadi no ɔwɔ dwumadi sunku bi a ɔyɛ segment ne yɛfrɛ ne sɛn eba na aba ɛtekɔ na ayɛ den na atekɔ nti fa wudi ni bla na yɛnyɛ den yɛnkyerɛ ase mam yɛyɛ de ne yɛwɔ 90% yɛka nyina saa nɛteɛ ɛnya mu de ni bia ɛyɛ sɛ kutu sɛ bebam mo de ne yɛ 10% ɛne yɛ momodea fi sɛ nipa din sɛ de betumi aba sɛ su no sakra kakra betumi ayɛ den abam de ne no yɛ momodea 10 yɛ de ne yɛ 90 ɛne yɛ ne ayɛ de ɛnya mu de ni bia na Adjoa Agyei yɛ obi a ɔmfa fancy ni agro ohun sɛ wɔso wae ba tre ne ho afɛ pa ohuro wo so a na wapete sɛ ya yamana mlane a yɛ pɔmpɛ ɔne yɛ obi ka sanam mlane ma yɛnkɔ akyerɛ mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu yɛ asantoa Michael Jackson papa no yɛ kwai radio no ɛyɛ ɔmo de afiri samre kɔpem sɛ no miɛnsa bɛbɔ yɛ ma mu nyina mo ni tia adehye